Evo, samo da vam pokažem sramotu što sam danas doživio. Evo, vidite, molim vas ovo. Šta su ljudi po drogerijama i po ovim gdje se prodaju parfemi u radu? Muška kozmetika. Evo, vidite sramote. Vidite sramote ljudi. Gledaj. Oprez, lopovi. Kristijan Golubović, Kristina. Molim te, čuvajte se ljudi ovi lopova. Evo, samo da vam pokažem sramotu što sam danas doživio. Evo, vidite, molim vas ovo. Šta su ljudi po drogerijama i po ovim gdje se prodaju parfemi u radu? Muška kozmetika. Evo, vidite sramote. Vidite sramote ljudi. Gledaj. Oprez, lopovi. Kristijan Golubović, Kristina. Molim te, čuvajte se ljudi ovi lopova.